Cambodia tiếp tụcวันที่กินกีเซ็นยงว่ากินกี student union กำจัดเลยกี association กีเซ็นพลังของ district ก็ได้เป็นแนวเคียกีกีจึงดังกีว่ากินกีนากุปัสมาตริกอยู่ admission กัดกำกับว่าขณะกีดอกเป็นดังสากำที่สปัตตามดอยู่ admissionแต่อีกนี่กีนันลอร์กินกีเมื่อกี้ลายกีกินกีอะคาเดมิกกีเลเวนคลาสแต่ก็สุดการเลยมุกินกีสกีมกูแค่กำกับ IGTI Craftsman Training Scheme ตัวตายคลิปตุชีกัดกำกับจึงเทียบกับกลีอันนั้นพวกที่น้องปลายตายพวกคลิปซีดังกัดตุกันคลิปเสียเกี่ยวกับyang kemasan mengenai fruits and vegetables. Terutama ikutnya katkan ke guidelines UDC untuk mancerman yang di local committee itu kat mission. Ada orang ini nang pelai yang nggak TI, bawa katarik yang local committee, yuk kita baca sekarang tulis kita ki siap udang yew, pemusut ke pudap katkan ke bodabok ke sorkar. Lekam kamu nulis ketika tiap bulan, dau cong ini ketika komite, terdau di sisi negara advertisement negara district level, hak kamu tip negara advertisement yang gini ai tu nak state, jadi ketika state tu lagi ai klik sih, lembaga lokal komite atau ICK, itu penting gini nak mission ada kuat ye apply biang, apa ti ai klik sih, hak ini atlet treat ke mesin bukan ke fruits and vegetables. Tapi kamu dah yo juga pun hipu ruda kita kerja senyau, sedang yo kuat buat mulai deki akademik, dak matrik lai 11 lai graduate kamu tetap. Terlepas ke sorkar kamtam gitu ki ITI pelebun hagi investment. Teman kesenam dan terhi jauh dapat keset. Teki jeng metoi, wiyata wani hulai kini apa ya kini jaj jeng hikai. Punungkong ITI wahab Craftsman Training Scheme ke certificate ko dan ke sarkar India. Ko ye ki apply ko da tipmit da ki department ko fair yang ke state yang ke central. Kata kuwi ke jeng mentoi tu kisat pikir yêu tiap mit namta apply kam pinugunu kam ku lakat kam ku tuga line ku dipureti wa arwan kiwa kwa bo ule kam jong kam ong tentu kudang lak kudang sa katai to ke production of fruits and vegetables kita le ku ye ule igini self employment ke masan le kuato igni kam senayo mungkin ki yang asisi ketika kamu yo hapo ke state yang district yang le kinlong bela ki kere bon ku nambah kemudian ke employment kemudian dap juga nak ki ITI bon mo ko bon cha bani gitu dap ya ke matric lan ke 12 ki wa mot ku pas mumla nite kabatip hapo ki ITI to man ko free training mundok isu ye la ko yo ki makna ka jog ko po na kaling sarkar la jog ko ye ka stipend ki manu banai kini ki jing mentoi la dat sim kam tam mai kini ki na ko snyal tho o ye la bha kini ki lain ku chojrong ke lukti pencelur sarkar tak hem ya kini kijak program yo ki yang lecong kejat lan ne am la ku apply agam sarkar equal walai